Sorunu jolda alıp koyganlar ne tolke? Sorun jolu. Jerge düşürsün, jerden çağıp sorun olmaysınlar mı? Oldu, jakı, Daniyerke. Bu yerge yer koygan jerge taşlap verin ki suranı çakı. Tamaşa kılsınçı, suranı çizdi. Oldu, çüren. Daniyerke uqpan eçkim aydan jerge taşlap yapar. Çüren, bergen eçkimge jerge taşlap verin. Sudyalar, karap, canına barsanar ya. Narayda tuşlap verin aka, aylan alika narı. Ke Kuday verdi. Barakelli. Rayan'ın palvanı. Kuday verdi palvan. Kuday verdi palvanın bugünkü. Üçüncüsü. Jet 4 mü? Adaşım gitti aka. Kuday verdi palvan. Barakelli at kimlik aka. Farkatlıkı. Aslında bingeler. Eski nokat mı? Eski nokattan Farhat akesinin Namuskök. Bu ötkönde de çaptın böyle? Maşallah. Bu attık örgönümüz. Farhat akesinin Namuskök degen atımının Kuday verdi palvan bir tayga sorun saldı. Bir koca basılar ver palvanla. Kuday verdi palvan senin sorunun bir tayga. Живой tayakla ömrün versin. Kuday verdi. Живой mu? Ömrün versin. Kemkan buna jakın gelç aynen ne? Allah oğumat verse bana şunday bulur. Naga budit bir ulakta 10 sorun solat. Oğumat da Allah verir. Keluka. Jakşı dua, jakşı. Kıskaça sonun dua ver. Öz gibi eski olup gitti amaydı. Ne deyimsin? Bugün öte sonun sözler, öte sonun batalar oldu. Şu akalarımızga dağı Jargorgon eline şu bataları tüz deysin. Har daim densolukta olsun. Bala çakalar menen bardır tinch bolsun. Şu baldarыңыздың жақшы günlerin görüngüzler. Rahmat aytsan. Ulak düştü жерге, düştü o sorunu sayaz. Kuday verdi sorunu. Bu razı bana bütün olaylı. Kuday verdi sorununu alkap. Kolçalar Kuday verdi ballarına. Farhat dinisinin buna Namuskök bu nokatın namusuga jaragan at ekene bu. Ötkönde buna sonun ulakta dağı jakşı. Kuday verdi uzartı alıp çıktı ötkönde buna. Palvan. Kamaz kayda sorun olası kamaz kayda. Apkeler. Jerge düşmedi. Jerge çürüp sayış kere gelen. Hala su diyor. Jerge düştü mü? Doğru alıp gelmeyip onda kalk gitti. Alıp gelmeyip ne kalk gitti o da? Jerge düştü deydi. Hayda bir ayda ya palvan. Bir ayda. Kuday verdi palvan. Namuskök. Bu abdestin anan bir nesep deyimiz. Kamazga çıkar. Kamazga gelip çıkar anan ki nesep kılavuz. Bu ne o? Olmadı. Kamazga çıkar mı? Kamazga çıkar. Sudyalar. Hazır bu vakti boyunca. Buna hazır biz Daniyerke karşırdık. Daniyerke kana. Daniyerke jerge düştü mü? Düştü. Daniyerke'nin özgür olsun tuttu. Daniyerke kana. Düştü sudyalar. Bu palvanlık esep mi? Akıl ne veriyoruz palvan aytıklar. Bol. Belezler bir oğlum ben açım gerekler. Gel Ruslan derk yok. Ruslan kayın palvanın. Birinci aşırı yönetmeli. Cemaat hukukla hazır buna millet palvan kaşkını kayna sahip verem de baktım. Buna hakemiz hazır buna 16. nömer. Can korgan salga calga taşlap versin geri kapar. Kaç kırsa yavuz. Sal canına. Calga say. Az içer palvan ketmeyip duruyor. Palvan ketmeyip. Gel Müslüman balman belgele. Nerdegiler atacağımlar cıllı açmaya yaşlar bunu tanıştırayım. Cide, Nokattın Cide degen jeri. Özün atın Ruslan. Bana gelin at kimlik ki?
Janibek Baydakı Bulut деген ат. Ошол Астын Ноокат районунун палваны Руслан Палван! Руслан Палван мына кимдин аты деди? Janibek. Janibek акесинин мына Акбоз аты менен 5000 сомго сорун салып бериңиз. Руслан, өмүрүң берсин укама. Игини коштоп жеден алдыңбы? Билегиңден күч кетпесин. Дайым ат жалын ойноп жүр. Аллаху акбар. Жаркоргондук агаларыңа бир дуа. Og'ina shulakalari betilesi. Tilak maqsadingizsin. Alloh taolo topqaniga baraka bersin. Ikki dunyo baxtli bo'lsin. Mына КамАЗдын алдыга бир гана судьяларга рухсат, калгандарга рухсат жок, жылгылады бар. Жылып алыңыздар, мына ылдыйракка түшүп уят. Атабаев Мирлан. Келип коюңуз, Атабаев Мирлан. Анерде эки такан турат судьяларың, айтпайсың бар карагыла деп акыл. Чүргүлө да бар, чүрсүн. Мына жерде ошону карап берсеңиздер сону болот. Мындан кийинки ашыра турган адамдарды айткыла, мен даярда микрофонго чакырып турайын. Sabır olmadı. Sabır olmadı. Nereye çok çıkmayacağız? Mirlan'ı çakırdım. Mirlan gel. Mirlan gel, çakırdım. Bayağı vallahi demeyin. Bir bulan aktarayım da. Cergat düştü mü? Судьялар, вообще информация жоқ. Düştüğün ne oldu? Çıldım. Akıl, ben uksam çıkar. Gelgenini sayın. Sen bana zararını ait verdin, ben ait duram. Senin aitin çeşip koy, ana bakar. Yok, ayakta otur. Yok ama sen ait ver, senin misafir tırağı. Ait sayın, yok, varın uçun bize sahip ama başta hiç gitmez. Cerge taşta bolman, Cerge taşta kula. Yerge taşta. Yeriniz kana, yeriniz. 16. nomerde cürek dağıl edin. Yerge taşattılar, sorun koyalım. Taşta var ismi, 16. nomer, kime? Kıyal. Oğlum dağılıyorsunuz bunu be. Kıyal bol, bu ne geldi? Kıyal bol ne geldi? Kime, 16. nomer kim? Kıyaldan cürek. Kıyal polvan, taşta cerge uyan. Dağılıyorsunuz. Polvan nasıl taşta koyuyor? Buna kayıp var gene değil mi? Ova. Şöyle bir böyle. Jar korgonda kıyal taşta cerge, uşuncha el seni tamaşa kılıp otağı. Bir şey var. Gözümü beş gördüm de. Yeksiya oldu. Kaşkır sayağız mı? Kamazlap ke Kaşkır al, Tiriv Kaşkır algılar. Mirlan Palvan'ın atıdan Tiriv Kaşkır sayağız. Kamazlap gelip Tiriv Kaşkır algılar. Ablazka? Ablaz Palvan. Oğul bayata va? Ablaz Palvan, oğul bayata va? Жоқ дейді. Сәл жақынырақ келсеңіз оғылар. Аттаспайка мен бара албаймын да алдыңызға.
Esenqul akaga at mingising az aşırabız. Qaychi keskendeki. Almaz aka, начальник милиция Almaz aka, sizni chaqirib o'tadi. Ya Aziz. O Esenqul akang turadi, Ablaz akaning oldida atini mingizni tayyor qilib turg'ula, hozir Esenqul akaga aşırabız. Muna. Candan görüp o'tdi. Qancha ko'rmaysiz o'sha yerda oldinda turadi. Oq kurtkamen Ablaz akaning janida turmaydi. Kamazga olib kel, qarshi qiral. Живой qarshi qiralasın Kamazga olib kel. Hozir kelishsa bu erkek O'zi topga chiqib shuradi. Kimdi? Halvoy telefonu. Ben kursa almıştı değil. Ne oturuyorsun ne? Tatlı kamerada. Начальникке açtık hocam, daha açışık. Başka iş. Kıyımlasanızlar emniyet at bileceği. Начальник Almaz aka, sizni sudyalar kütü odat nerede? Nefes mi? Yok. Tolay. Bunu kim başkandı? O ne dedi? Жаргоргон эл кесе чапканбыз, эч кабатчылык болбойт эч кимде. Бүгүн только алыстыктан келген палбандардын гана билегинде күчү бар акел сорун алсын. Ашыкча эмнеде сөз көбөйтпөгүлө. Koldaymız mı? Yemin südyaltı elge veriyoruz abi. El cürt da deze da net deze net. Toydu el öttür otpay. Tura el cürt. Paturaga çay içken severiz olsa samsa çekil at koydu. Sen ne kısa boşaltınca? Mirlan Polvan'ın артынан karşı kırırken hazır. Kamazga alıp gelip karşı kıralasızlar. Talay ekem taza söz söyledi. Talay ekem elin arasında жүрген kişi Allah razı olsun. Elin var biyiksin, elin yok giyiksin degenin жақсы söz var mı? Erkin Medya YouTube kanalı tartı otan çiftler şunu kişine mümkünlük verilme жақсылап tartsın. Mamat Alaka. Mamat Alaka. Kelin aga, el sizge at koyup alıptır 5. deputatlar. Kelin aga. Kelin aga. 5. deputat akama bir mikrofonu vereyim, baya söz bitmey kalgan. Aga şu siz bunday oğmatlı kişi eken siz süylөгөндө tapak көтөрүлөт. Süylөp беріңізші. Elge hizmet kılsam ömür boyu deputat bulasın. Ben akon deputat tuğanda. Ben elime taza hizmet kılam, bana bir son vermeyin beni şaylayt. Talay bile, talay koy işteyiz. Elimiz esen olsun, egemendu memlekette yaşaş üçün taza oluş gerek hurmatlı dostlar. Bana tarımsan talaska var degen söz var. Digeri talas borbor boğan. Oşo borborga kalmaktar bas bilgende oyrap kalmaktar. Bebeke Batır Ulu katının bala çakası menen şu bizge börü taraf götürmekten. Biz börü tutumuluz, börü. Adigine börüyüz. Anam bayattan beri Berdike Batır kimiken demeyle. Buna kocakeler turat. Kocake daha Batır olgan. Kocake, Atteke, Bayış, Alike, Babeke bir tuğanımız. Ben yaşında aksakaldar bularga koça ulu katın denevizin baldarı dep sıyırmatmen karaytlar. Uşu tarihti bilen anam hurmatlı el jurt rahmat mına ödü ösüp eliyiz. Uşu yerde kulak berip bu kulak har bir kökbörü tartış bu har bir jaş öspürümdü joğuğa gelgen düşmanға karşı dayardoo degen unuttuk dayardoo şu yerde жүрөт. Har bir mına jö turganдар бар деп ат мингилер. Керек болгон учурда мекенге керек болуп калсак аттанабыз. Кылычка да эткенбиз. Ana meni bugün koyma kulluk olsun. Kocake Batır'ın baldары va biro taşadı rahmat. Özümüzden gelen barına duh beremiz. El Kuday koldosun. Anan alıp barıp çıkan sağa da rahmat. Жақсы alıp barıtasın. Şu elimiz tinç bolsun. Talaykan bardığına. Men көп сүйлөп берейин дегенде 3-cü жолдорго сөзмен kaçtılar. Sebebi men uşul biletlerinde
Бул Бердике Батыр деген болгон. Ошол балдарын тукумун калбай калбасын. Согушка жүргөндө не бар, не жок деп түшкөн экен да согушкачы. Анан барганда Башар жеңилип калсаң, балдарың тукум болуп кетпесин деп жүзел калып келген экен. Бөрүнүн колунда. Кыймылдап айтыңдарчы. Ооларым айтчылы да. Силерге сыйырматтарыңызга рахмат. Азыр мына ушул кайрадан баш көтөрүп талаш менен бирип атканы. Талаш борбор болгон. Эмне үчүн урушуп талаш кеткенде маселе талашта чечилген. Талаш Кыргыз элинин борбору болгон. Эми биз Талас, Улгатын, Бердике, Кожеке дебей бир Кыргыз деген туунун алдына биригишибиз керек, урматтуу. Биз Кытайга тең болушубуз керек. Жана башка көрүп атасыңар, мурактагы коңуштар ада балык кандай күчүктөй үрүп кирип атат. Чек арада кече кууп чыгышты, көрдүңөрбү? Ошондой болушубуз керек. Ынтымак болушубуз керек. Президентибиз Садыр Жапаров эң соңун айтты быйыл. Спортту сүйгүлө деди. Адамгерчиликтүү болгула деди. Бардыгыбыз мына аттан кийин жат дейт. Кыргыздын бардыгы үйдө ат бар, Кудайга шүгүр. Илгери союздун убагында эсиңерде барбы? Атыбызды алып коет эле. Алып койгон учурлар болгон турбайбы? Турабы? Азыр Кудайга шүгүр бир үйдө 3төн, 4төн, 5тен ат. Бул ат адамды ар жагынан тарбиялайт. Ошон үчүн аттан кийин жат дейт. Буга жем бериш керек, качыш керек, караш керек дегендей. Мага сөз бергениңерге рахмат. Калоом ушул элибиз ынтымак болсун. Ар дайым ушундай жакшы тойлордо Талайкам, sen men ikomsin. 7 жыл мен депутат болом, sen 4 жыл депутат. Sen gelin үшін ақ қызмат қылып беріп отырсыз. Рахмат. Болып тұрам. Омен, ушу Құдай қалдасын. Қырғыз елі улуу елбіз, улуулугубуздан қалбайлық. Палвандарыбыз бар болсын, билеги түргөн палвандар. Анан чабандездер, саяпкерлерибиз бар болsun. Uşu palvanlar törөгөн enelерибиz ден соолукта болsun. Enelерибиz, келиндерибиz көп турасın, батыр эне болsun. Кыргыздын санын көбөйтсүн. Кыргыздын жигиттери башыңарды көтөрүп ар дайым ушул бийик болуп жүргүлө. Тоолорубуздай бийик болгула. Рахмат. Оюнда болобуз, Кудай колдосун. Tamam söylüyorum koyar mısın? Havadaki ketpey turun, bergen Bekercilikte общение var ya. Yaşınız kaçta mı Havadaki? 56 yaştasınız hazır. Ya 56'dasın. 56 maşallah Allah ömrünüzü versin. Maşallah. Ake sizge bir жақсы söz aytqım kelip turат. Allah subhanahu wa ta'ala her bir nerseni jaratkanda özün maksat menен jaratat eкен да. Ошондой эле жин менен инсанды Allah subhanahu wa ta'ala өзгө ибадат кылыш үчүн жараткан. Ошол инсандардын ичинде сиз менен биз ушул жерде турган баардык инсанды туугандар биз бактылуу экенбиз. Пайгамбарыбыздын үммөтү кылып жараткан иншалла. Эми биз мен бир сөз айткым келип турат. Иншалла элдин арасында бар болуңуз. Ушул биз максатыбызды эгерде биз аткарсак, 5 убак намазды окусак, мен ойлоймун аке, элдин арасында баркыңыз бар экен, 100гө кирип дагы иншалла, 100гө кирсеңиз да эл сизди сыйлап, урматтап отургуза турган жерге отургузуп алат. 5 убак намазыңызды окуңуз, 100гө кириңиз, өмүрүңүз узун болсун. Амин. Аллаху акбар. Биздин максат 5 убак намаз. Эгер биз максатыбызды аткарбасак, жок болуп кетишибиз мүмкүн. Өтө күчтүү кыйын киши болгон, ошонун эң улук көргөн аялынын аты Сейилхан болгон, ошол энебизден тараган биз болобуз. Себеби Бердике Батырга уу коргошун иширип койгондо, Бердике Батыр өзүнө осуят кылып аялына айткан. Ушул ичиңдеги баланы сактагын. Ошол барып Бердикенин баласы деп айтпагын дагы деп, ушул Ошко барасын, Оштон барып туруп, Папанга барасын, Папандан барып чоңунга барган жерге жайгашасын деп, ушундай өзүнүн желдеттерин ушуга жөнөткөн энебизден. Энебиз келип, ушу чоңунга келип, ошол жерде баланы өстүрүп, 14 жашка чейин баланы Бердикенин баласы деп ат койбой, өзүнүн кимин улуу дегенде улук эненин баласы, менин балам дегенде айылдагылар улук энебиздин баласы, улук катындын баласы деп, ошондой үчүн улук катын болуп калганбыз биз. Өзү түбүбүз Бердике Белендин урпактары болобуз. Ошентип анан ошол жерде жүргөндөн кийин бул 14 жашка чыкканда алтууру коштаңманы, бөрүнү, соколок, жапалакты баардыгын топтоп туруп, анан кийин ошол баланын 14 жашында ошол бийлерге кошкондо мына Кунанды кошсун деп кошкон. Ошонун Кунан берке деп биздин чоң бабабыз Кунан бий болуп калган. Кунан бий ошол чөгөңдөн малы батпагандан кийин
Алтын Қазы аркылуу кийик атып жүрүп, ошол жерди көрүп калып, анан кийин ушундай тегиз жер бар экен деп мергенчилер көрүп сүйүнчүлөгөндө сүйүнчүнө бир тай берип, ушул Жаргоргонго келип, ушул жерде жайдаштырып, ушул жерде өнүп өскөн ошол Кунанбийдин Бердике Батырдын Кунанбий деген баласынан тараган биз болобуз. Biz ушул жерде 740 үйлүү түтүнбүз. Арабанда дагы 700 түтүн бар. Ушул жерден өнүп өсүп, мына биз көп жыл болду Бердике Батырды таап, катташып биринчи биз таластар чакырдык, таластар бизди чакырды, анан Арабан чакырды. Ушинтип катташып, мына бүгүнкү күнү дагы бир туугандай, бир атанын баласы болуп, ошо беренибиздин канында бар экен. Esenqul Bayke gelin. Aziz Esenqul Bayke'ni alıp gelgine. Esektö. Talas'ın kalısı, Talas'ın bizim konak. Esenqul Bayke gelin. Sacar. Esektö. Kal. Kalmanı ver. Okey, ver. Yaman çalıntı var be. Torpak tap gel, Kamazga alıp gel. Bayan zaten çikolat. Kamazga alıp gel. Beşen çikolat mı? Var ki geçecek. Kamazga alıp gel ile cidden hey. Boldu. Esep, Kamazga'yla boldu Esep talaşma. Talaşma Esep bitti. Bu şehir geçer almadın bal almaysın boldu. Haydi Kamazga'yla. Nari jetir erkek haydi молодец. Çıkar. Kamazga Kamazga. 14 bir şey detmeydir 14. 14. Nomer bir şey detmeydir. Küçlük tam vergine çıkar Kamazga küçlük tam vergine. Küçlük tam ver. Yemi kaç kıladı o boşalt bineğini. Boşalt bineğini boşalttılar. Almanlar bineğini boşalttılar. Esenqul Bayke keliniz, Esenqul Bayke Talas'tan gelgen konuk Esenqul Bayke keliniz. Torpak keskinge vermegine Encil canı süleştik koy Tamazın üstüne girer hiç kimge vermeyittir torpak oldu. Akıl buğaz bitti. Akıl gel. Esenqul Bayke mini ismi o çoğu. Esenqul Bayke'ye gelirsin ya mini ismi. Eseke buna olma bir çarptı içeri çıkarıyorsun. Berle buna ver. Eseke bir yakta torpak. Buna Eseke'ye çalga saldılar. Aziz kayaktasın. Sürüşmüyorsunuz. Akıl. Aziz de Esek kul. Akıl. Esek bitti. Buna palvan atı kim? Bedelden başkan Nazar da var. Nazar bedelden başkan cın var. Sal Esek'e salgına çalga. Talas'ın gelgen konuğu var. Esenqul Bayke cerge taşlap benim sorun olas. Esenqul Bayke oğlumuz cerge taşlap verseniz bir tay sorun sizdeki. Esenqul! Sana bayağı aziz canına barsana ne dersin ki? Abi Esenqul barmayısın canına. Esenqul cerge taşlap ver bir tay alasınız. Esenqul cerge taşlap aziz barçaya canına. Esenqul cerge taşlap ver tay alasınız. Gelin palva ne dersin gel canım. Gel palva. Tuttun ağzını işte lan gel. Akıl sen atılmaz durdun. Bana geldi. Oş oblast Karasu Lağlar. Oş oblastı Karasu rayonunun palvanı Lağlar ayının batını Nedir palvan? Koş sorunga saldı. Bir tay, bir kaşkır. Kaşkır Millan ağasının adından koyuldu kaşkır. Bana geldi. Neden at kimlik gibi? Nokattan bak hakesini buna kölcalatı menen bir tay bir kaşkırga Medercan. Gel. Bana o elge buna cemaatka bir жақсы dua erkem. Kıskara.
Assalamualaikum. Şu noqat tuanlar. Sana şu ulaq bergen olsun. Ulağın toyulmasına şu şular daim ıntımakta har daim şunday toylar жүргенге. Amin. Allah. Düştü жерге. Düştü. Qarab turma, жерге düşken bolsa sorun sayabız. Көтөрүлүшкө эмес sayabız. Акыл бизге айтып коюп кетип ко мен. Менерде sorun бергиле, bir кашкыр, bir tay. Акыл бизге келип кет микрофонго. Çıktı. Başına bir koyuyoruz evli işte. Taşladı mı? Taşladı, kotordu. Судьялар, hazır bizim Talas'tan konuğumuz yerine taşladı mı? Gelsin, ben alıp geliniz bire. Gel biz az yerden sayalım. Kötörülüp ketti. Kötörülüp ketse 5000 son veririz. Kötörülerek bolsa hazır biz Zahir, talay tayarlansın, çalgılat. Mına sorunlar ne kılas ake? Olar keçen жүрüyor da sorunlardan kalmayın. Kumlar ver çal. Вон это акыл деген жигит бар. Обращайтесь, пожалуйста. Акылга барыңыздар, любой вопросты. Тәмбербейбиз, себеби баарыбыз күчтүүбүз да. Мына Өзбекстанда, Тажикстанда улактарды көрсөң, ой, ызычуу. Акчалар чачат экен үстүдө. Биздикилер мынтеле карап коет. Ой. Мен дагы саламлагыш туруп калдым. Тәм бербейбиз да. Ошонун үчүн жамаат суранам бүгүн тәм берейик, а? Келген палванды мактап, молодец деп. Başını baştan çıkana hadi gekerde bir koştan koyakçı bir kolçam. Ay barakelle. Hadi geke atanızga rahmat, atanızga rahmat. Biz Allah'tan suranıp, sizden de suranıp ketemiz. Yemi tuğandar, palmandar, bu at canavar, bu peyişten düşkün. Bunun dalili Peygamberimiz Miraç gecesinde kötörülgende Allah Teala'dan tarafından duldul düşkün tuğandar. Kanatı var, жылқы түшкөн. Ошол канаты var, атты минип, Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам 7-ci көккө чейин чыккан, урматтуу жамаат. Ошондуктан ушу жылкыны асырап баккан эч качан кем болбойт. Бу атты баккан, ошо ат ээсине эң көп зикирди айткан бул ат болот тугандар. Ошондуктан мына палмандарга бали деш керек, баракалла деш керек. Ошондуктан ушу аттарды жакшы багып, жакшы минип жүргөн бул ат адамдын канаты деп коюлат. Ошондуктан урматтуу жамааттар, мына бүгүн бизги тойго мына алыстан, таластан ат арытып, ушу меймандарыбыз, туугандарыбыз келди. Ушуларда биз жоктоп алдык. Эми мындан буяка ушу жакшы ынтымакчылыкта, жакшы оюн куруп беришиңерди биз суранып кетебиз. Экинчиден ушу Kuş gelipsizler, emi gelgen kadağınızlarga Allah Teala köp soğuklarda tağılgan bolsun. Ar daim tinç bolaylı, şunday bir jakşı toylarda yüz görüşüp jürebereyle. Allah Teala barыбызга şunday bir iymandуулuk bergen bolsun, ынтымакчылык bergen bolsun, ырыскыбызды келен kılgan bolsun. Amin. Allahu Ekber. Rahmat ake, Allah razı olsun. El jurt. Jurtgarchilikке har bir ailedan kelgen aksakaldar. Jurtgarchilikni kelip alıp kettingizler. Sorun açmadı. Sorun aytmadı koy. Çaldan algan bunu görüyorlar, surayı söylüyorlar. Kamazga çıkarır, kamazga alıp gel. Молодец, kaç. Kalganıp kal. Kalganıp kal. Buna köpçe bana geldi bu. Kalganıp ya. Uyuyat ya, asla başınızda dedi. Çıkar, kalganıp kal. Çıkar, kamazga çıkar. Akıl küne, akıl. Kimge aşırağız, akıl gel. Akıl gel, kimge aşırağız, akıl. Akıl jöntur bulaç, akıl duayla. Akıl sen meni uksam çıkar. Kimge aşırağız, o sorun beş kiyecek. Talay gel, talay. Talay Pavlan, kayaktasız Talay Pavlan gel. Taşta pencerede. Sorun beş vermekte at çeçer. Stüdyalar aytar. Çardan geliyor. Koyatlar, şunu sen süreylek aytar. Talay kim? Talay Pavlan. Aşır Talay Pavlan. Birinci akalar. Akalar
судьялар өзүңөрүз чукултасыңар го, туруп тур. Темиркулга берсеңер, Темиркулга. Судьялар бири-биринин сатып Қалай келеді? Қалай бар мы өзі? Салы, ақыл өзім салып таштап берші. Кетті ұлақ жүр. Ұлақ салды Темиркул деген әкеге. Судья, микрофонды қорбақ, ұлақты қарасаңар. Kim salып ketті, қарабайсың бар? Неше емес дейді, ол жерге çıtайды да пару. Адыр қауып келгенде соры жоқ, қатала қайдан алып кел, жерге түшкі жоқ. Аны біз көріп тұрауыз, сілер мұна қорпоқты қарасыңар, балдар. Жерге таштан, Темиркул әке, жерге таштан! Assalamu alaikum tağalar. Ömrünüzge baraka versin şu cehennemde sıktıqçılarga. Rahmat düşünçalı eldim başım biriktirip Alçaq olmaz. Ayıl kışaklardan gelgendim vardı. Suyunu oturacaktı. Amin. Ömrünüzge baraka versin şu ıntmakbol. Daim uşundaylarda uyuşturup köp kılıp turarlısı Kuday'dan tilip gittiğiniz. Amin Allah. Kaza ulak bolu tadı. Rahmat. Rahmat. Жигули ketdi avtomashina, Жигули. Көтеріліші автомашина Жигули. Akıl. Oğlum top çakarsın asker. Hatta sonuç kaldı olmadı mı? Gel var ya. Bayağı mı? Ölsen var. Gol veriyor. Avtomaşina ketdi, avtomaşina, Жигули avtomaşina. Kamaz kalып келіп Жигули аласыңар. At көйгенде қар еріп кетті. Şuralar üstünde. Süresi alıyor, siz alın deyip kendi alıyor. Zamanca yürüyen hiç kim bilmeyecek. Aydanlar çıkıyor çıktı. San vere. Allah razı olsun. Sonunda satkanlar. Hey. Buraya başlarlar, gitme tabii. Zeri kattırayım. Kim? Ya Maysal. Çakırda topla. Cemal uyan. Maysal. Maşina çabulu odat, avtomaşina. Судья әкелер. Сіздерден сұраныш бар ма? Машинаны қарап беріңіздер, жерден тек жип болмасын, барып бір байқап беріңіздер. Maysal. Вот же. Бер қой. Я, осы ғой. Daha doğru. Судья әкелер, жилетче судьялар, машина сайылған, барып қарап бергілер, тек жипті судья әкелер, сұраныш қарап беріңіздер.
Ortada o. Şu arada. Koysan yapar mısın? Esekev, tay kutlu olsun. Bunu Tavaska özünce getirip verem, satı yürü ben ötkönde gidiyor. Ötkönde de hakeme bir tay alıp versem 20.000 so'mdu 12.000'ge satı yürüp bir. Klientler ekişinin doğruğunu tağı oladasın derdi, 12'ge bergen bizge dağı beret dep. Satı yürü ben dağı. Sezgenimden aytım bu. 12'de kımbatırak verdiniz mi? Ha oldu ki. Oldu. Oşa muspet etmeye kaldım. Sezgen uşu satı öğrettikçi. Ömrümüzü versin Eseke. Bizim aksakalımız. Süde eski sastavda 15 kişiyiz biz. Aramızda en aksakalımız desek bu boyke. Daim başlap durak. Narı basıla beri basıladı. Çeştöve İsa Palvan. Aziz Kutuoda. Çeştöve'den İsa Palvan. Aziz Kutuoda. 240 minut versem? Akçabu'dan Kuan Palman sizi izliyor. Akçabu'dan Kuan Palman sizi izliyor. Akçabu'dan girdiğim Kuan Palman. Sizin ayırda bir vayenlik incina göz kütodu. Yaman Cüron sınıfta var. Hafta maçına Jiguli. Çeşteve Aybek. Çeşteve'nin Aybek geliyor İslam'ın aziz seni kütodu. Çeşteve'den Aybek İslam'ın aziz kütodu. Abi hoş geldin. Adamlara. Mayem taxta görünüyor. O nerede görüyor? Vaqtda. Aybek Çeşteve'den Aybek. Aziz sözünü boşladı uzun. İsa'yı koyuyor. İsa Palvan içini getirip kovan ozuyorsun. Aybek Çeşteve Aybek. Uqtum bro. Keçki soğuk baştaldı etkilet saygılı Akılbay. Sayıkan bu çita. Hafta maçına Jiguli ya. Bunga katta o'g'il. Palbandor avtomaşina Jiguli. Jiguli avtomaşina.
Bayağı köksemiş basmış ki yolunda. Akşorttan olsun. Çıkılak çıkılak. Nurбек Балбан. Көтерілді. Yol емес пе? Sorunlar жақсы болып отыр. Автомашина. Лотерея айланып отыр, лотерея. Қайсы аттың жалыға түседі лотерея? Автомашинаға лотерея кетті. Заман оңалды, бір туғандарым. Жана мен берді бір алым деген иниме көз. Оштон келат сүйлөшүп келдик. 93-жыл, 94-жылга бир кайттык да, артта кайтсак каттык нанды сууга салып жеп калган күндөрүбүздү эстеп, азыр биздин балдар ошо тынчтыкты көрбөй калды. Кандай болот экен деп. Азыр ушул турган бир туугандарым баардыгыбыз 24 саат шүгүр рахмат айтышыбыз керек Аллахачы. Үйгө барсак дасторконубуз толо тамак аш, холодильнигибиз толо продукта. Эч кандай кемчилик жок. Ушул жашоодо дагы мен кыйналып атам деген эркек эмес. Өзгө баа берип койсун, айтып койгон ошо. Ушул жашоодо мен кыйналып атам деген жигит эмес. О, 90-жылы мына агаларыбыз турат бир туугандар, ошо кыйынчылыкты көргөн адамдар бар болсо, азыр заман күндө той. 20 саат, 24 саат бою той. Саат эртең менен түшсөң дагы дасторкон толо, обедте дагы толо. Бирөө чай ичип кетпейт, бир чыны чай ичке кирсең, первый, второй, третий берет. Аллага шүгүр бир туугандарым. Алла субханалла таала кадыр зат. Ошончо кыйынчылык көрүп сайыздын ата бабаларыбыз кыйынчылык көрүп бизди чоңойтtu. Шүгүр айталы бир туугандарым. Кетті, қачайын бойса. Айда КамАЗга, айда автомашина, айда КамАЗга. Айда! Телешкенин балын жарасын салы. Түшүп қалды. Кәріп тақсын, дават қына берсін деді ақшай. Чайыр келеме, сүйлей берем. Ошоның үчүн бир туугандарым, кааласак азыр мына ээн талада тоодун башыда улак болгон жерге ысык самсап келип берип атпайбы? Ысык курдап келип берип атпайбы? Бир туугандарым, шүгүр айтышыбыз керек, а? Ушундай жумшак мечиттер, жай намаздар, ушундай ысык суу, тааратканалар, субханалла. Ушул убакта дагы намаз окубасак эртеңчи катуу өкүнө турган убак келип калат. Ушундай мечитке, любой мечитке кирип жып-жылуу, жай намаз, теплый пол, ысык суу таараткан бир туугандарым, динге чакырам баарыңарды. Келиңиздер, намаз окуйлу иншалла, ошо мечиттерди абад кылайлы. Бош убактыбыз болду эле мечитке бара бериңиздер, бар. Ошол бар жок. Иштин баары ошо жерде. Мына көрдүңүздөрбү аны? Ысык самса, любой жерде, любой каприз. Кола жемдесең кола. Атасынын уулдары. Айда КамАЗга балбан, айда. Автомашина. Элчи палбанында окшоп кетип атат, айтып коюп камсыл өзү. Элчиби? Айланайын, ошону көтөрүп турса дагы нары карап атсаласыңар, Мерт болбойсуңарбы, айда бери. Бир болбосо дагы түштү. Куштар ака. Ой, Эмин аканам айтыңыздар. Орнуға қосыш керек болса. Қай қосымен? $100 birden de koyuyor gile. Bir koysana boşan çalıp gile. O birden de koyuyor. Gile versin. Valla versin. İyi kişi başına koyas oldu. Sonra hadi git. Ha? Beni Satabayev'den atagan $100 verdiler. Benim var mı? Hoş bulduk. Onu yapabilirsin. Girken. Tırtan sen sana var. Hey Emin. Olma gelirse şunu gel.
yılgın etek atalım. Bunu tek yoldan kararı koş tek. Cemaat tek yapmakla he. Tek yok, tek yok. Öldü da bunu al. Buna portler erkeği eken he. Çağırt da gaz ver. Sende var porter, başka hiç kimde yok. Nursultan Rahmatqa. O bari geldi palvanlar zeyin öte sonun bolu otar. Birinci nomer İslam. Çüde. Ne turasın çüde? Bana geldim ne degen Kırgız'ın atları var. Çüdeci İslam. Salça kömdür salça. Saliva ayıldın. Her bir küçük koçosu bardığı asfalt yerivini koçeken. Cihanlı asfalt düştü. Bu asfaltlarda kaysi deputatlar kim Cumhur Kengesi'nde oturgan kimin gel desem bizde deputat çok değil. Oşa elin arasında ele çıkan bir Mırza degen jigit var eken, Kırgız'dan çıkan batırı. Mırza degen inim Allah'ın rahatçılığı için oşon köçülerden bardığını asfalt kılıp öptüreyim. Şu jigitin ömrünü versin jigitler. Kırgız elinde şunday palvan batır, belli jigitler köp olsun. Elini oylagan, elini suygan. Bizim Asakal atamına karaya elileriz. Şu yoldan, Cemal yoldan basmasın deyip taptaza asfalt kılıp koyup duruşu. Mırza'nın ömrü uzun olsun. Barakelde Mırza'nın o şu Aliş Palvan'ın ulağında tokulu attı. Ahır ulakta o şolu attı saldı Mırza'nın. Özünü bir gördüm körelektin bırak olmadın versin şunday çikitlerge. Nokattın elinden jakşı işleri, jakşı neselerini körüp otağız, köp gel otağız ulaka. Olmadın versin. Şunday palvanlar aramızlarda köp olsun inşallah. Kana hareket kılgıla jigitler. İslam palvan. Benden sorun var айтпайм. Kana İslam sal çıksam. Ablazaka sorun var. Sal çıksanız Ablazaka.
Mamad Qasım aka pensionerlerdi qaraqlachimiz. Qartayganda bir Jiguli stasa salып ketsin. Talay polvon, Talay aka ko'rib turasiz, qo'l ko'tarib qo'ymish Talay aka. Ana Talay akam qo'l ko'tardi. Naq pensionerlar o'rtada. Esekeni daq kirgizib o'rgilech Esekeni. Eseke chiqib ketdi. Asaqallarga qo'yg'im bir Jiguli salsa salып turdi Qartayganda. Nevrelerge maqtanib жүрөp, жаштар бүгүн жарабады мына өзүм бармын. Дагы өзүм жарадым неврем, чайдан куй деп отургандай болсун. Баракелде, бу аксакалдар минген ат бардыгы $100,000 аттар экен айтып коеюн. Атыңардын моюну кайрып салып келет айтып коеюн, карагыла. Чүрегиле палвандар, кыргыздын батырлары. Ошол Мырзайнемди айтардан сөзүмдүн аягы менен не деген атам? Бул ушул айылда дагы ушундай белди жигиттер болсун сиздерде. Айылыңыздарды асфальт кылган, элди ойлогон, элдин түйшүгүн ойлогон ушундай бизде чыган жигиттер көп болсун. Өмүрүн берсин баракелде. Анан бул жерде мен бир аяш уулум турат. Ажакбар деп. Өткөндө Бишкекке барып Ажакбар, ассаламу алейкум. Атаң тарбияга айтпайбы, ассаламу алейкум учураш өзүңдөн чоңдор менен деп. Сен кайерге барсаң мен мактап жүрөм, сен учурашка жарабайсың. Keçe Bişkek'te 40 tay koyup Niyaz Palvan'ın ulağında Yaşlar arasında Ereniş'ten birinci mestan alıp bir tay alıp geldi uşu Palvan. Bir kol çabuk koyuyoruz. Kandaysın bulam? Acakbar Palvan. Kaysi aile yok mu? Karataş aile hükmetten buna mektep okutusu 9. klasın balası. Bişkek'e varıp mektep okutucular arasında birinci mestanı Ereniş'ten alıp geldi. Bir tay alıp geldi. Ömrün versin. Hayda Kamazga, hayda Kamazga. Acakbar bar bol bolam. Gelecekte çempiyon bolosun. Ulattındagı çempiyonu bolosun, Ereniştindagı çempiyonu bolosun. Isık salam ayta ayıştam deseng jededi. Dagı nokatga kelip aptır, tirik ayıştam dep koysam dagı jededi. Kala polvan hareket kıl polvan. Avtomaşina. Jiguli avtomaşina. Kaysı polvanın kana Nak burada lotereya oynaydılar, hoş Jiguli'ye çıkmalı dedim. Hazır on öyle. Köknamız degen attın egesi Farkat ha? Buna men bugün Kuday berdi degen inim 3-4 saldık söyle. Nokatta Köknamız degen at var eken ötkönde buna Salivada dağı жалғыз çıkıp alıp bargan Namus Kök degen atımız. Farkat şu Namus Kök'tü bakkan Farkat bar bolsun ömrün bersin Farkat Palvan. Молодец. Bizim şu Farkat buna attı bağıp suutkan. Palvandan köp nerse zayıf etmez, sahipkerden zayıf eder. At güçlü bolsa Palvan izde par aka. Ot dertten ulak alıp gel. Ulak bolu diken bu deydi. Farkat ömrün bersin. Namus Kök'tün iyisi Farkat'ta salam ayt oğla. Isık salam ayt oğla. Baylı mı? Молодец, молодец. At bakkanlar ana şunday buladı. Ömür gördü besin, молодец. Atты sıylagan hiç kaçan kurup kalmayı. Жерде kalmaysın ülkeler. Omatı vardı besin, молодец. Молодец'ten başka söz yok. Жақындап öyle келeceğiz tuşu. Akıl palvan. Bizde судьялар. Жақындап kelepkan nege namek düşünü odasılar mı? Benzinge $100 koşmayı bükende odatta bu palvanları. Esevmez deydi. O судья var, fakir bağla yerde судья kelet deydi. Esep esevmesin судья aytat jönturuğa. Esep deydi. Emi esevmez kamaz kap keleversin keyin süleşöz. Ap kelever, kamaz kap kelever, esep esevmez keyin süleşöz. Bala olsayım ap keleversin. Kamazda keleversin, çok sorun berbeşin çeçeviz de hem turpak gerek de biz ap keliş gerek de tural. Hurmatlı судьялар, kulak esevmez dep aytpаңыздар al jerde. Kamazga para ver keyin süleşöz dep koyun boldu. Torpak kamazga tüştü degende anan ayta beresiz. Turabı? Egen palvan jüret mına aksakallardan, şankoldan egen palvan jüret ortada. Şunça palvan jüret aksakallar biröğü aşıp ketse, ha? İnşallah hazır aşat kırap durumda.
Yere kaydı öyle. Öpün bayıp kısa fark var. Benim daha 25 yıllık stajım var sahipkerim benden. Kara polvan hareket kıl, Kamazga alıp gel, Kamazga. Kamazga alıp gel polvan. Evet polvan sütüye keler, ese mesli Kamazga aytağız, alıp geleversin, ne olsa da topuk alıp geleversin. Çalga çık, Kamazga çık at çanan aytağız. Onu bayağına geldireyim de falan. Evet, su var. Hayda Kamazga hayda be. Hayda Kamazga hayda polvan hayda Kamazga. Ay malades hayda. Okey Kamazga hayda Cettile beri. Kalbine dar cettile beri cettile. Beri cettile koyçi elçi polvan de. Elçi beri hayda beri. Südiyerkeler o burada bulakta cülüyorsunlar be. Torpak gerekli bizge. Kamazga çıkar diye öyle nesine mesnaytasınlar eylemeyin. Çıkar Kamazga çıkar diye bu oldu bitti. Kamazga çıkar. Torpak gerekli bizge. Ha iyi baş dişlettiler çe. Cönüle iyi seviyorsun. Elçi Kamazga'yla elçi. Elçi Kamazga'yla okam. Hayda Kamazga. Kuday verdi kayakta cürüp. Kuday verdi. Bir buksur kıl çıkar bana. Elçinin bir buksur kıl Kamazga ceteleç. Kuday verdi. Bayakta yakıl ceteleç çıkar bana. Kamazga kadar buksur kıl çi. Kuday verdi. Elçinin cetele bir ayda Kamazga. Hayda. Bir cetele kuday verdi. Hayda Kamazga. Ha Tanrı rahmat. Çüde. Anlamayın özüm bükam. Ben bileyim ne kim ap gelişim. Ana talayaka erkeksiz talayaka. Buna pençenlerinden erkeksizler. Allah tasmin olur. Elçi pazar. Dizginde karma verir. Ay yavaş şirin uladı. Elçi palvandan kalganın sırtka çılgılı yemin. Talayaka duruyorsun. Kalganın nazar. Palvanlar nazar. Südyalar kelet anamam süzede dersin. Malades kuday verin bukam. Hoşunlar duruzmi boluz gerek palvanlar birbirine. Tokto. Aşık koy. Tokto sinir. Tokto derim ha. Tamam. Çitay gaz. Tokto. Ya Nurbek. Tokto aç. Assalamualaikum. Palvanlar. Bunu alıp kırık yerge taşlar böyle nakşına koyuyor. Ana ki. Konuşmayın. Yerge düşsün tavay. Bunda akıl tut tavay. Tavaycan. Köp kurugan bolmasın ne? Çam köp etken. Tavay beni karasan. Ona 5 atcan duratkan. Tegizlik geçin. Ya aç emni. Aç. Sorun sayalım. Aç. Gönle bakır öbürüne çek. Aç. Bir aylandı. Tavay sonca kayda okan. Malades. Lan bu koyla. Evet tuğanlar, ben mikrofonda turgan men eşliğe çekmeyim. Evde akıl var, südyalar var, sonra mikrofon veriyorsun.
Tuğanda. Heyke salın deseyemiz. Kalaşmağızlar mı? Heyke salın deseyemiz. Burayı doğru koşun. Başında açtı geleceğim. Başına çıktı muhabbete ver. Koşun. Sudyalar. Akalar, alena sudya akalar. 10 yerge jılvaqla çoğun 10 akar. Elдің bari barады oşu yerge. Jılvaqla akalar, alenayın akalar, jılvaqla. Elдің bari barады. Разборканы қалашығанша қылы берді oşu yerge barады. Jılvaqla akalar sudyalar. Bir adam oldu. Bir kuşta boşal aldı. 10 kız oldu. 2 de boşal aldı. Sudyalar var, baratmış, boşaldık var. Ne tuğla var? Neme? Ukam. Mınauың жарғырған бары судья. Осылар не десе соны айтады. Әлі сары желет бізде ермегілерші. Болғандар. Ата бабаңар үшін тулақ чапқан мı? Uyat болмауға. Uyat болмаңыздар самиланы. 13 номер Жаққорған. Бірақ кесен көр. Қайра сайылды. Üstü $100. Tek cipke vermeydi eken kuyuyorsunlar bekerele. Melis degen inimiz can $100 sorun verip etken.